ଅପସନ ରେ କେହି ମଧ୍ୟ କିଣି ନଥିଲେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ଲେୟର ଯଦି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ରନ୍ ମାରନ୍ତି ସଦାରାଣୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ରବି ସିଙ୍ଗଲ ରନ୍ ମାରନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସଚିନ ସିଙ୍ଗଲ ରନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାଟି ଖେଳିଥିଲେ ସଚିନ କିନ୍ତୁ ବଲଟିକୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଜୟ ଭାଇ ଆଉ ମାତ୍ର पूर्व कही सतीश जड़े हार्ड हिटर प्लेयर इतिमध्य बॉलटी टीम बी रु टीम ए रु टीम बी पास हबार लगी कौन लाभ ना कौन क्षति ना उभय टीम समस्त प्लेयर फुल 100% जोश दे आगो आगो बढ़िबार लगी पॉइंट से 8 को 9 अति सुंदर भाव शॉट पर शॉट